Ijoro ry'icuraburindi imodoka zikomeye zirinzwe bikomeye zahagurutse mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Zitwaye abagabo 15. Abagabo bari bamaze amezi menshi bafungiye mu magereza ya leta ya Kinshasa. Ariko se tekereza gato, mu mfungwa amagana n'amagana yewe binavugwa ko babarirwa mu bihumbi, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe kuki bahisemo kurekura abantu 15 gusa. Nirihe banga rikomeye ryishe inyuma y'aba bagabo 15? Kuki byabasabye kwambuka imipaka ibiri bakanyuzwa mu gihugu cya Uganda mu gicuku kugira ngo bagezwe mu maboko y'ihuriro rya AFC M23? Muri aka kandi tugiye kwinjira muri inkuru mu buryo burambuye mu mizi y'imikino ya politike iherekanwa ry'imfungwa n'ibanga rikomeye Kinshasa idashaka kumenya. Kuri wa gatanu tariki ya 7 Kanama 2026 amateka mashya yanditswe mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahagana mu masaha y'igitondo abagabo 15 bashyikirijwe ku mugaragaro ubuyobozi bw'ihuriro riharanira kurengera uruzi rwa Kongo AFC M23 mu gace ka Rucuru mu majyepfo y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gikorwa nticyapfuye kwikora gusa, cyayobowe kandi gishyirwa mu bikorwa na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Iri niryo herekanwa rya mbere rifatika ry'imfungwa rifitanye isano n'uyu mutwe kuva hasi mu masezerano azwi nk'uburyo bwa Doha cyangwa mécanisme de Doha mu kwezi kwa 9 umwaka 2025. Muri abagabo 15 barekuwe harimo inkuru itangaje cyane. Umwe muri bo ni umuyobozi ukiri muto muri politiki. Uyu musore yari afashwe mpiri ashyirwa mu gihome, kandi amabwiriza yo kumuta muri yombi yari yatanzwe na Constant Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Kongo. Ibirekana ko izi mfungwa zitari abasirikare gusa bafatiwe ku rugamba, ahubwo ko n'abanyapolitiki bafite aho bahuriye n'ibitekerezo bya AFC M23 bari barahizwe bukwari na leta ya Kinshasa. Ariko se iki gikorwa kivuze iki? Ni impuhwe za Kinshasa cyangwa ni igitutu cy'amahanga? Reka tubisesengure. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki gikorwa tugomba gusubira inyuma amezi 4 mbere yuko abagabo 15 bafata urugendo rwabo. Hari amasezerano y'ibanga yari yarasinywe mu nkengero z'umujyi wa Montreux mu gihugu cy'Ubusuwisi hagati y'ihuriro rya AFC M23 n'umuryango wa Croix Rouge. Iyi nyandiko yagizwe ibanga rikomeye, niyo yafunguye inzira y'iki gikorwa mubona uyu munsi. Ariko byari biteganyijwe ko ihererekanwa rya mbere ryagombaga kuba mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Iyo tariki yarageze irarenga, nta mfungwa n'imwe irekuwe. Kuki byatwaye amezi 4 yose ngo abantu 15 gusa babone kurekurwa? Reka tubanze turebe imibare, kuko mu mibare niho hari ukuri kwihishe. Mu ntangiriro z'umwaka 2026 ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko rirekuye ibihumbi by'abasirikare ba leta FARDC. M23 yavugaga ko ari abasirikare basaga 5,000, mu gihe andi masoko yigenga yavugaga ko ari nk'abasirikare 2,700. Nubwo M23 yakoze icyo gikorwa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nta cyahindutse, ahubwo haje urwikekwe rukomeye. Mu byegera bya Perezida Felix Tshisekedi batangiye kwibaza bati, ese kurekura abasirikare samari ya M23 yo kwinjiza abacengezi mu gisirikare cyacu, ibyo bita infiltration? Bamwe mu baminisitiri bavugaga ko hakenewe gukurikiza amategeko bitonze, mu gihe abadiplomate bo bavugaga ko ikibazo atari amategeko gusa, ahubwo ko leta ya Kongo ifite ikibazo cya mikoro yo gutwara no kwita kuri izo mfungwa zirekuwe. Muri icyo kirere cy'urwikekwe no kutizerana, amasezerano ya Montreux yasinywe tariki ya 11 n'iya 12 Mata yarebaga abasirikare ba FARDC bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 bari baramenyekanye kandi bakemeranya n'umukono wabo ko bakoherezwa leta yabo binyuze muri Croix Rouge. Ariko rero gushyira umukono ku rupapuro ni kimwe, gushyira mu bikorwa ibyanditswe n'ikindi. Ikibazo nyamukuru cyatumye gahunda idindira si ukutumvikana ku ihame ryo kurekura imfungwa, ahubwo kwari ukubura ubushake bwa politiki. AFC M23 ivuga ko leta ya Kinshasa ifunza abantu bayo bagera kuri 700. Leta ya Kongo ntiyigeze yemeza cyangwa ngo ihakane uyu mubare ku mugaragaro. Gukora intonde zizewe, kuzemeza, kuzigenzura no kubona ubwumvikane bwa buri ruhande
kuri buri zina n'akazi katoroshye kashinzwe Croix Rouge. Jean Keme Shabani, minisitiri w'intebe wungirije wa Kongo ushinzwe umutekano, yabivuze mu magambo make ati hari Croix Rouge hakaba n'amategeko. Ntiyigeze atanga itariki ntarengwa izi mfungwa zizarekurirwaho. Hagati aho mu gihe Kinshasa yazuyazaga amakuru ava mu nzego za leta zemeza ko AFC M23 yohereje abasirikare ba FARDC bagera ku 1500 mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo hafi ya Goma ngo bahabwe amahugurwa mashya. Ikindi gitebwoba kurushaho nuko abasirikare basaga 300 mu mutwe udasanzwe urinda Perezida Tshisekedi, no kuvuga abajepe abagarde republicaine bafatiwe impiri ku rugamba bakaba ari imfungwa za M23. Ibi byose byerekana ko Kinshasa yari iri ku gitutu gikomeye cyane, ariko igatinya kuri imfungwa za politiki n'iza gisirikare za M23, kuko bamwe mu bo bashoboraga guteza ibibazo bya politiki imbere mu gihugu bitari gusa ibibazo by'amategeko. Reka tugaruke ku rugendo rw'aba bagabo 15. Kuki urugendo rwabo rwari rukomeye gutya? Ku mugoroba w'itariki ya 6 Kanama, imodoka zahagurutse Beni zanyuze mu muhanda wa Beni Kasindi. Uyu muhanda numwe mu mihanda iteye ubwoba kandi ifite umutekano muke cyane muri kariya karere. Uretse ibibazo by'inyeshyamba, hari n'ibibazo by'amoko muri kariya gace bishobora gukongezwa mu kanya nk'ako guhumbya. Aho kugira ngo bagende imbere mu gihugu, bafashe icyemezo kidasanzwe, bambutse umupaka binjira mu gihugu cya Uganda mu ijoro. Ubuyobozi bwa Uganda bwari bwemeye korohereza uyu muhanda. Bakomeje urugendo ijoro ryose muri Uganda kugira ngo bazagaruke kwinjira muri Kongo banyuze ku mupaka wa Bunagana, ubu ugenzurwa na AFC M23. Kunyura muri Uganda ntibyari byoroshye na gato, byasabye uruhushya rw'icyarimwe ruvuye muri Minisiteri y'Ingabo ya Uganda, Minisiteri y'Ubuzima n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo mbere y'uko imodoka zihaguruka. Kuki Minisiteri y'Ubuzima yagombaga kwinjiramo? Kubera icyorezo cya Ebola, abaturage ba Uganda bari baragize ubwoba bitewe n'ubusabe bwabanje bwasabaga ko hinjira abantu benshi cyane b'imfungwa, kandi ako gace kakaba karigeze kwibasirwa na Ebola. Ahagana mu gitondo cyo kwa 7 Kanama nibwo izi mfungwa 15 zagejejwe i Rucuru. Birashimishije kumenya ko aho zashyikirijwe hatari hazwi imbere, kuko biterwa n'agace M23 igenzura muri uwo mwanya uruherekane uri kubera cyangwa mu gihe bari guhererekanya izo mfungwa. Twese turibaza tuti ese harimo abayobozi bakuru b'inyeshyamba? Ese ni ibifi binini? Igisubizo twakuye mu maperereza ku mpande zombi, haba muri leta no muri AFC M23, kikaba gihuye ni oya. Si ibifi binini, nta muntu n'umwe wakatiwe urwo gupfa urimo, nubwo ayo mazina ari ku rutonde rurerure ruri kuganirwaho. Gutoranya abantu 15 bisa naho byashingiye ku miterere y'amadosiye yabo mu nkiko, aho kuba ibikorwa bya politiki bigaragara. Ibi niko leta ya Kongo yabyivugiye. Nubwo bimeze bityo, biragoye kwemeza niba muri bo harimo abagore cyangwa abagabo gusa. Stephanie Ella, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya Croix Rouge Kinshasa, yatanze ubuhamya bwihariye kuri iki gikorwa. Yavuze ko byari ibikorwa bidasanzwe byuzuyemo inzitizi z'ibikoresho, no kuvuga logistique n'umutekano, cyane cyane kwambuka imipaka ibiri mpuzamahanga kugira ngo igikorwa kigende neza. Yashimiye byimazeyo leta ya Uganda uburyo yorohereje iki gikorwa, yemeza ko iyo Uganda itabigiramo uruhare aba bagabo batari kugera iwabo amahoro. Stephanie yashimangiye ko inshingano za Croix Rouge ari ukuba umuhuza utabogama. Kuri we igikorwa si cya politike, ni ikibazo cy'ikiremwa muntu cyangwa cyakiremwa muntu, n'abantu bari bafite inyota n'icyifuzo gikomeye cyo kongera kubona imiryango yabo nyuma y'igihe kirekire bafunzwe.
nubwo iki gikorwa cyagenze neza ntitugomba kwibagirwa ko hakiri akazi kenshi cyane. Abantu 15 ntabwo ari abantu benshi, nta gatonyanga mu nyanja. Kuri rwa rutonde rwo muri Mata rwari abantu 477, no kuvuga 311 ba M23, 136 ba leta. Nta muntu wemeza niba aba 15 bariho cyangwa niba ari abandi bashya. Leta ya Kinshasa iracyafite akazi katoroshye. Ikindi kizamini kigihari ni uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano. Ibi nabyo byaradindiye bikabije. Mu kwezi kwa karindwi leta yohereje abasirikare 3 igoma ngo bahagararire FARDC muri uru rwego, ariko umwe muri bo yirukanwe vuba na bwangu mu gace kagenzurwa na AFC M23, bituma uru rwego rubura intangiriro kugeza na n'uyu munsi. Ibyabaye kuva Beni kugera Rucuru banyuze muri Uganda birerekana ko nubwo urwikekwe ari rwose, nubwo leta ya Kinshasa ibanza gushidikanya guhana imfungwa birashoboka, ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese leta ya Kinshasa izemera kurekura ba bantu basaga 700 isabwa, cyangwa izakomeza kubarekura urusororongo rwa 15 mu mezi 4? Ibihe biri imbere mu burasirazuba bwa Kongo bizaba ibyo kwitegwa. Niyo mpamvu tutazahoyima kubagezaho ubusesenguzi bwimbitse buri munsi. Mwe abakurikiye inkuru murabona iki gikorwa Kinshasa yakoze ari ubushake bwa politiki cyangwa n'igitutu cy'amahanga? Ese nibihe byizere muha amasezerano ya Doha? Urakoze gukurikirana iyi nkuru ndende y'ubusesenguzi, kandi subscribe cyangwa abonnez-vous ukoreshe ya kugira ngo nabandi basobanukirwe n'imikino ya politike yo mu karere kacu. Tukuri inyuma mu kugushakira amakuru y'ukuri yacukumbuye kandi atabogamiye ku ruhande na rumwe. Murakoze cyane.